Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamaulai Sports Club kalara abiang ya kanamla adu hakasian ke baar ya ke Shillong Premier League arajar arpulai hadin balala ban penlimno ya ke Rang Dajet United FC da Shiko Lanat hagajinya kun final ke balalong haka katway dari ujemang arajar pesau HSSA Stadium ke baha first ground pulu kani ganam job kalawan urlong lingba ke Shiko bala thap da udon lat dingdo haka minit ke baar pun riu. Kani gajinya kun kala penhun yang hajar ngut ki ba ki balawan ban sakhi dala ki jong ki khmat ya kani gajinya kun final haka kala step ka maulai kala la ban yale kai bha na du ka basdang bat kala la ban pun urlong ya kate ka shikol henrei haka kala miet karang da jet kala ya khunting bat kala yale kai tang shiteng madan nak banta ban pun phai bat kala yo bun teli ki ka buksiar henrei kam shem la ban pun urlong nak daw jing tebet urang apkol usiwal rembai baru kajinya shanting kirang yale kai din ke maulai bat hakabakut kelamat ya kajing syarem kuman shipen kan mau ke maulai kala yok ban bat ya ka nam la du haka Shillong Premier League jong ka ayom yale kai arjar arpulai kat ba karang da jet kala ra khat du ya kadika nam ha usnam arja khat lai tikumta ka maulai kala yok ban ra ya ka trophy ringkat ka khusnam pisa ka ba lailak kat ba karang da jet United kala yok shilak sanpho hajar balasam da Chief Secretary ke Sorkar Jala uba DP Walang ke Mukongsan, ringkat Chief Engineer ke State Sports Council of Meghalaya uba BMCM, haringkat ke Jingadon Lang President ke Meghalaya Football Association uba Hamlet Son Doling, kidukot ke Shillong Sports Association bat kiwe. Nalor ke maulai bat ke Rang Dajet ke Langsning bat ke Shillong Lajong, kibala syarem haka semi-final, kila syajiat ban mikmat syaka Meghalaya State League Menta usnam bansa penlongshan da Meghalaya Football Association.